na asalamu alaikum. Na ngigo kokire na like woga wambaje geidire itakekiri na oro mwiki Mombasa kuhana tena isi kurana Mombasa okay the station ni cool adon mahoreira negwiciria ni ria mbere gukoro after githurano maundu magirite andu magagikoro mena thayu na twagikena muno tandu aria maraikara Mombasa na to jorithia Mombasa ni tondu andu aingi ni meragia after githurano ni gukorwo na bara ni gukorwo na lack of peace kana wagi wa thayu no gicwaini igori gukoretwo na thayu nene na twagicokia ngatho muno kabisa tajirani kiwikaga hini gatha mundu akimenye nie ngoragwo na kambuni itagwo Kenya Project na ndutaga wira wa gwaka waki wa nyumba na no waki wa nyumba ciroraga mundu wa thi kana uria turauga middle class na low income earners mundu rakinyitira tupeca twake tunini nugo wira ndutaga wa ku make sure andu ni mona kanyumba mangihota gwikara andu ringi ni makihota gukiona kamugunda andu mangihota gwaka no currently muno emphasis itutha ici ni ku make sure andu ni mona kanyumba andu mangikara ntondu okay for long go twikite migunda kanyumba no korirwo na bia nyingi nigetha ugikioneka nyumba waje na muthuri ta githejia wa mwira no agure kanyumba gicwaini ageciria oro wa milioni 10 oro wa milioni gibau riu ithwe twithoko ku make sure mundu ucio wina kamilioni gake nginya milioni kindu ta inyoguo milioni imwe na nuthu ni arahota kwinyitira kanyumba angihota guikara na rito tarungi ndi wago ku Nairobi na gukugo tugeto mugabara mundu gwikuruka kuria kianda egwikatia mundu na ndanashoka kuri we nyabe jire mwiroreri twaririo horo wa uria mundu angihota kwigira kanyumba kana kanyumba karaithi kana we nginya tukuoni uria nyumba yakagwo nigetha nyumba yaku giaka ikoro nyumba igugũteithia kana nyumba nini na nĩatĩ ũngĩhota gwĩka nayo nigetha mũndũ waku magĩikare wega mwakigo mũrĩithi nĩakorwo atĩ ũrĩa mekaga nĩtũrera gwatĩ mũndũ acio gwaka nyumba gĩcũa-inĩ kana ũkenda gwĩka nyumba ĩna beach endaga sonko to nginya ukorwo na ciringi nigetha wake nyumba teyo to nginya ukorwo na bia nyingi nigetha ukihote guikara ringi yaku na beach ni ndiramenya ni dream ya mundu wothe ukorwo agikara kuina na iria-ini amenya tukiugaga difference ya bara na kuria gicũa-ini ni ati ni guikara kuina iria na ni tuhotete gukire mundu ucio wa kawaida akuina iria agakorwo no aria itonga ciraikara onake no ahote gugikaraho hai tereke tuke uhoro wa gwaka mundu akajiriria gwaka kunika mbeca cigana gwaka ku ta ukianjiriria gwaka maundu maingi ubatiire gugika consideration nigetha ugikiote gugikorwo na nyumba affordable na ningi nyumba ungihota gugikara na at a low cost kindu kia mbere ta ithue uria twikaga nigetha tugikiote kwendia nyumba citu na kindu ta 1.5 1.95 1.5 ni ugurite nginya tiri na nginya nyumba ngoro tiraiji muno nginya ndemuhore nigekijega bwana githeji 1.5 ndiraririria kia ndiraririria nyumba ngukune shafi uigire ti horo wa kia ndiraririria uhoro wa nyumba igana atia 2 bedrooms niyo ndirakiaririria ha na uria twikaga nigetha ukihote gukinyita nyumba ĩyo at that particular price kindu kia mbere ta ithue ni tukoretwo tukirora ta cost ya kugura mugunda uka make sure ni urahota gukiona mugunda na price irithi kana price njega na tarimwe ni tukoragwo tugifuatira bengi rĩa mareka auctioning ya migunda tugakigura mugunda ya gutahwo tugakigura ni tondu ona waga gukigura no iri iguru na ugakorwo mugunda ucio uragura na price njega muno apart kuma hau ugakora riu agikora nta architecture irio ureka na plans ciaku nureka a follow up ku make sure wamenya twina andu aingi gukunja maragicaria mawira na magika very quality work no matikihotete kuona that opportunity so tani tumekaga sure ni turane especially the young generation that opportunity ya kuingira na mahote
to grow kuona wira ho na kuona tirire 1.5 no yakire mundu nyumba na ereke na ngie faita 1.5 ni nyumba ndiku na nyumba ego kuona ki nyumba eno okay, taivyo tuweka na the normal standard of construction. No, few things, shitumaga cost shito shiukethi. Na ugiji tekira negu kutuwara ihenya. Yego ukimenya. Kidu kia brenda ugohoro wa kugura mugoda wakorowe na raidi. Na nitodo tuweka kidu tuweka gated community. Gated community ni kumanisha ni estate na nyumba nyingi. Ugakora cost ya mugodo shio ni gae ari clients yara maragura nyumba ishio. Nigiri twendagia nyumba citu off plan ni kumani uragura nyumba eno itakitu tuhugi gwakire nyumba eno so kuna maundu macio ni matuma nyumba igera ithi maundu tamacio na ningi ugakora ri toka ni sourcing ya materials ithu tura source materials from the ready manufacturers direct nigetha ukire cost yaku thi ni turagura into volumes ugakora cost yaku ni roka thi na ningi ni adapt some of the new technology da mundu wanaeka mwako ni agikio kindu ta slab ni kiriaga bia nyingi muno slab ni no ya slab no na riu agi akanyumba agikorwo ni nyumba eguthii iguru that level ya gutenganisha ground floor na floor egi yo ni oitagwo slab riu agikora ni gikioyaga bia nyingi igo ya mwako na nitukite kindu ta new technologies like waffles medo waffles ni hare ukoraga urathondeka slab iyo irithi kamuira ukite gukira wambe yuke ikiro ina traditional way irambe kathondekerwo thi niguthima tarakenya negocia hena bisa nibonete ngororete ngo na bisa ni muci cie waffles ri wabaga mugacikorogera thi nyamu icio ciambaga cigakorogerwo thi ciakorogerwo thi igo ya gwikira slab cuma cigakiarwo orio ungiekerire cuma igacoka cikaigirwo iguru riu ugakora ratio of cement ile ungirahuthirire gwika the traditional slab ni uratinya cost yaku na around 30%, which is a very huge nishiria drona yeah, nyamu nicio iyo niyo yetagwo kiriana ni wakiona uhuthirite gwaka nyumba okoragwo mithondekete ndu atindiko ni ndikuhure plaster iyo nyamu ndiko iredo just small finishing ya korangi ni ngwiciria ni wakiona that fine finishing yayo igakihota gukwe one ni rakwe design, a very nice design na nyingine yatimia cost yaku na 30%. Nyumba ici no ucikire nyumba ya gorofa nyingi imagine ungirora ugifuata kindu ta ni KCC ungika research uria nyumba iyo yakirwo na ni nyumba ikarite miaka mingi ndagiciara ndakora nyumba iyo hau na nginya muthire kuo ni gukora waffles ni cia uthiritwo. It is a very good technology na ungihota guku ki adapt kirateo ugagikora cost yaku ni urarehe thi ungirora nyumba ici citu turaka ni ugukuona nginya dirisha ni turahuthira dirisha nene muno dirisha na irateithia na kidirisha nene dirisha kindu kia mbere ni rakwe natural light nyumba-ini yaku iragikwe beauty ni wakihota kuona ringita mbica iria mwiroreri arona ugakora nyumba iyo ni very decent. At the same time dirisha ni tuguraga from the factory twacoka tugakioya imwana iria cireka assembled on the ground noona riu ugakora wina something very decent. At the same time cost yaku ni warehe thi muno ura kuga taruja dirisha nene jake dirisha nene hado joke ndahihuria na hangijihuria na mahiga hara gwikira na mahiga hena goro gukira dirisha ria ingihudira bei ingira thogora ena difference nene muno. Kindu kia mbere ungirora riu ta kugura icio na kugura ihiga rimwe first quality ria kwale maiga maria andu mamekimenyerete kuhuthira ihiga riu ugukora mostly radio between 53 shillings, between 50 to some areas even up to 60 shillings. Ni ihiga rimwe na ungirora dirisha ici ni tondu rakigura from the manufacturer na ugakioya imwana cigoka cigeka assembling on the ground wakora cost yaku ni uratinia at a very high rate. Tora jugire mostly you cut down your cost between 30 to 40% kwa adapt kireishi and then riwagi hiuka ginya hari beauty ya nyumba ugakora wina a
very beautiful house na ningi ugagikora riu natural light wamenya ta nyumba ya guikara ikwenda gugaka nyumba muthenya ndurabatara gukorwo kwina matawa koguo nyumba eno nirakore natural light koguo no kana ni uthiri wa thitima no ugatinya cost yaku na igagikwe that setting where you feel even comfortable in your bed. Perché deci di essere medaglia che nyumba wajira ni yake di kamile ni managiri magana matano. Ndi huko Kiambu na ndego kuna Nairobi nyumba ko ndege na kina dirikira ga mobada diko ya mobada hindi ciothe. Reke njuge kindu kia mbere nyumba na tora andu mauga kugura ku invest in property and especially genuine properties utihigorete bia ciaku niki as days goes by ugakora nyumba ciaku thogora no urathi iguru na ningire uta mundu aria urajira andu abara ringi mundu no urie njukaga gicwaini rimwe mwaka niki gigutuma thie gicwaini kugura nyumba nyumba eno ungigura no neane for rental no wike kindu tureta furnished apartments nigetha riria wikuria gukira uthi mukawa-ini na ni ugukora nginya muthenya umwe mukawa-ini ringi ni ndagicera gicwaini na mutimia na ciana ugukora mukawa especially high season ni uraria 20 per head kana 15 per head koguo angikoro ndenie mutimia na ciana nie ni ngure ya 15 let's say take it on the lower side ni ngure ya 15 mutimia ria 15 ciana cirie nuthu ya icio koguo per night ni nda spend almost 50,000 yeah no ina nyumba yaku no make furnishing oka kuria ugaikara nyumba yaku ndio tari kuo you can do management ya nyumba yaku na ningi kwena ginya agencies cige manage nyumba yaku ukaneana nyumba yo arata aku magioka kuria no makurihendia makahuragira nyumba yaku na the advantage mundu akuria atiri what is the advantage ya niyo kuthi guikara mukawa-ini na guikara an apartment yako apartment uriagio per night yeah not per head koguo agikoro irario 10,000 kana 15,000 kana 20,000 aria othe muri ukakuo we utushushu tushukuru aria muguka murire ya 20,000 per night so ugakora mundu ucio ni acivubia nyingi no ngirora andu aingi marauka gicwaini thiku ici mundu arakuria no nyone furnished apartment yeah ni tondu andu ni mamenyete nyingi furnished apartment ino no tagwaku ni tondu wina riko wina television mucio wa no tamuci no tora gikira Kiambu ndathie exactly ni mucio waku kuma Kiambu watwara Mombasa kana kuria gicwaini koguo ugakora cost yaku no ona irio uramenya irio ni another cost ria wathi holiday kuria no mukue ginya irio cia nyumuke muruge kuria mundu uragura there is a guaranteed market and especially thiku ici riu andu aitu ni maraeka ati maramenya fata wa gucera fata wa gutwara family nja fata wa guthie gucera bururi uyu no wona so ugakora local tourism ni kindu kirapiki muno na nginya riu tatu na kindu ta transportation ni gitwikite ra SGR irateithia muno ni tondu ungirora githiji ta igo ya high season bathi ciare agia 2,500 1,500 SGR tha iciraria 700 koguo ni kuga nie na mutimia na ciana ni ngure ya 700 mutimia arihe 700 ningi ndina ciana igire cie 700 that is 2,800 2100 sorry ye gira huthiire mundu umwe ya so ugakora riu ginya gicwaini ona ni nyonete andu magika jokes magakiuga mundu ta cio kimai you are just 4 hours away from the beach you know that is how bururi urakura na negwiciria andu ni mabatire riu gucenjia meciria kuma ni gatugaga kou ni kuraihu bururi utwikite just like a village ndeciria ni mekeri kwingi ikwe ya gwikuria ikwe gicwaini tari mundu egukuna tondu tarungera goko Kiambu na goko Nairobi andira marakuigwa maigwa ujo miro ni mararigwa atiri ngikuruka Mombasa ri ndio ngingika nigetha njengie kwigira kanyamo gakwa ku ni kigena ku ni mekere ku ya mawira na mbeca na kuonjera tondu ko bigoda ni yathirire yeah reke njuge Mombasa ni kundu tangigino to start with bururi uyu tutire na coastline ingi
it is only along the shoreline ni kwetu na coastline koko eo ni fact utri mundu ngiota go compete nayo andu aingi matire mona our beaches, you know, regional TV ni magikionire. So that is the first advantage ya gukorona wini teire kanyamu gaku Mombatha. Niwona utiri igo bũrũri ukagĩa na coastline ingi ni kindu kia mbere. Kindu gia keri ungirora Mombatha riu kindu ta SGR ni yahingũrire na talking generally uhoro wa the whole of coast region kwina maundu maingi marahanika waka mwena wa South Coast twajiririe mwena ucio thaici twina Dongo Kundu iraku Dongo Kundu ni bypass irako tene ni kurari na thina munene andu matirendaga kuthi South Coast ni tondu wa ferry ora andu maugaga ferry ni gwikara mathaa matatu mathaa mana ni thiega kwama rimwe ni rakwama rimwe mundu uretigira ringi no thi kuria njage gugicoka riu tugukorwo na bypass iyo ira igutwara utahuthiire the Likoni Channel ugakihuthira bypass iyo ugathi South Coast na negwiciria ginya the world ni bũrũri mũgima ni wotete kurecognize our South Coast beaches as one of the best in the world. Wogo ritene urende marabatana na uko Alamu na Malindi ni kutoka na kukienda. Riu ni uguka na wage kuingira Mombatha Highlands utiniria andu twitaga Changamwe unyite kikiria unyite the bypass igutware ginya South Coast. Along Fareo ni tondu ni highway ni urakora kwina a lot of opportunities ciroka migunda ni radio irakinya kikukwaja thaici ni rabatire anini kindu ta miaka iri irathia ku float yari 200 300 float magana mana thaici ni kuma milioni 4 milioni 5 in a span of 2 years na ni tondu wa development icio ciroka thaici ungioka kuma airport tu guthie Mombatha efaro irako highway also iroka kuhingura mwena ucio ungirora along now the SGR kuna area nyingi satellite towns ciroka kuria kurakiro stations tume mwena ucio riu tugithiuke mwena wa North Coast mwena wa North Coast kuna a lot of opportunities ciroka kuma Kilifi Malindi ugathie ginya Lamu twajiririe na mwena wa Lamu thaici ni kurako port nene muno iria igukorwo is the biggest port within East Africa and Central Africa which is something that also uti muigiriri urarora miaka iroka ugigino Lamu it is a fact, it is happening tidira taugaga ni diori niki tutiramenya ukorwo ni happen the first 3 bars ni cirako and by the year 2022 ni cigukorwo fully operational thaici Lamu gutirarira mi ni irekirwo Lamu nona igukorwo ni port nene muno na ginya pipeline ya maguta maya maitu turaruta Turkana iguka ginya Lamu ogo ne also is another opportunity to invest ugiukata area ta Kilifi andu aria mararora ni maramenya kwina a digital city iroka gwako in Kilifi area ya andu mareto setam area ino ireto Vipingo na how Vipingo no tugikiri na kiria ireto Vipingo ridge aria andu ingi mena tuveja twa mahotete kuigira no ngirora bado kwina tumigunda mundu angihota gukigura no haka ugiukare ta area ta Mtwapa ni area iragi kura na ihenya muno na ni gwiciria andu aingi maceraga gicua-ini ni moe Mtwapa it is a very famous place a 24 economy unaona ta igire tweigiriri ona ithu twagithire tukigirira Mtwapa na ni handu twina estate nyingi muno Mtwapa twina kindu estate mugwanja so that tells you how good the market is in such areas taru wajira igikona kanyumba ikorona kamugunda no mujakire kana ninyi mokagira mundu mukamuderie kanyumba ithu twikaga ugui ni gukora gwi tricky muno gukioya contract ya mundu wake ni tondu toria njugire one of the things citumaga cost citu ciukethi ni gukinyitanira ta ni tondu twagia tugeka what is called shared cost mugunda ucio ni twa share cost koguo tutiotaga guka tugwakire but tukurega githiji na githiji ungi na muithi na muriithi ungi hamwe
uhote kumwakira estate ugakorwo kwina security amenities nyingine ni shared ugo cost ya igokathi okorwo ni security ukirora githijia ngiraigire security gwake ari wiki ino ni gated community wagikora ri ona cost ya security bado it is shared kiri andu aria magikiri in that particular estate ugagikora kunyitana muke hamwe nirare cost ya nzi muno ugo ri maigi tutiyotaga kuoya contract cia andu ndo ya contract yaku we urenda njake nyumba yaku uri urenda no rira ndiraka as a developer bugigia kariwe githiji ukioshere project ukikione ora ciwana ugiote gukioya and todo wa that shared cost we kora ri ni guhota gukune nyumba at 1.5 in fact gino muthi uyu andu aingi matire metikia no aikare nyumba ya 1.5 amo mawa reke njuke nyone na nyite gitikie kweli kuna nyumba teyo haya going forward wa ukuria wa gicwaini no ria andu a gicwaini ma tugioka kuigirira ko turi andu ana guko tutako turi bara tugota guka tuikurukie gicwaini tutuike na tourist yanyu kana guthia kana neke kugithie kindu kia mbere reke njuge bururi ni urakura na ihenya muno na kaigi especially andu itu aria maraigwa ruthiomi ruru ni njui makiri no guoya wa kuigirira kuria marauga ti kwao no as the years goes ni urakura perception iyo ni rathi oikiuraga oro wa kuga guku ni kwa witu guku ni gwa twaciarirwo ri mundu ta murithindire gicwaini miaka mingi ukinjira atia gicwaini ti muci ya mutimia gikiro gicwaini tondu twakukoranire gicwaini ciana ciri umenyo gicwaini ugo perception iyo no irathi ikiuraga na ugakora ri mundu no akiote gwikirira any area ya bururi uyu kindu gia keri tore orauga gicwaini ni kundu mundu wothe orarwa gicwaini ni Miami ya US na kundu kungi na mundu wothe wenda kwigirira ndugetere ginya rira bururi uri twika so civilized that urikoraga gicwaini utari na billions ciaku ungiota kwinyitira kanyamu igo ya gukana wigirire gicwaini na weterere na kana no wikiuthagire ru ta project icio citu ukiote kuhudira tondu ni gicokera original igi bururi ndugakorwo na any other coastline no gicwaini na andu ni maragituika civilized ugakora imwana riu andu tani dikorora mundu aumite ku kana ciaritwo turakiarie na terms cia tugia kana atia tandu ethi and that is the generation iriroka unaona uhoro wa gukorwo ati guku ni gwitu ndaciarirwo guku andu aitu makoragwo guku ni uhoro urathie ukiuraga na miaka na ni ngwiciria igiriria ingi ni moi kuigirira into real estate market ndigagirira nigetha ugethe umuthi uigagirira na ritho ria kurora rucio ya koguo mundu ina ritho ria kurora rucio ni aramenya perception no irathie ikiuraga ngirora ta elections cia hituka andu aingi macaguritwo ni andu utire mundu reciragia no magicagurwo in certain areas niki perception iyo no irathie kiuraga ya koguo andu ni nguhoya andu itu ukaigicwaini eke tunyitane tugiyote gwika investment kuria ni tondu kwina a lot of opportunities tugiota kwigirira muno uria na no ugigo ukaginya riria wacera gicwaini ni ngwiciria andu aingi riu moyaga ka family magatwara gicwaini ugakorwo andu aku uigiriire ndwathi kuria gwika properties ciandu uroka aria waigiriire niyo uroka gwikara ari property yaku na riria utari kuo property yo no irakunebia kwina andu ta muriithi na muriithi ungi Kenya project na Kenya project ingi magiota kuoya property yo yaku na maguteithie gwika management koguo mieke ikuo ni andu matige guoya mieke rikuo na reke njuge ngwicirio na Bible ni ikiwa kingi iguoya ona Ngai ndendaga iguoya niki wikiguoya ndungiota gwika kuoya risk unaona ni jamba ciotaga kuoya risk na market ino turi ni market ya jamba ti market ya iguoya unaona koguo reke andu itu matige guoya moke maigirire ngwiciria andu aingi mane nyitira kanyamu ni andu no mo tire kuoya risk
na what we call calculated risk makigirira kanya mukao na miaka mingi ugakoraga andu makiuranya igetheji ahotire gukinyitira ati etondo githeji ni akihotire kuona miaka mingi kabere na akihota kuigirira kindu giake na riria andu aingire maragitengera no twega float makigura 10 million 20 million akigurira ga float ga kuna less even a million ndo ile risk for example along Dongo Kundu 2 years ago akigura na 400 500 600 umothe andu makiaria milioni 5 we arake tuka town githuri kimbere ena to float twake twingi unaona so ino ni market ya jamba gwita andu aitu na nijo andu aitu ti iguoya andu aitu ni jamba ni moke maigirire tuginyitane na tukuruye bururi uyu rera ria kiete tiri hana tia mwena ucio toria nyajiririe kuga thaici ni gwiciria perception ya Mombasa na the whole of coast region andu ni makuhota gucenjia ni tondu andu maeragira after elections ino ni gukorona chaos mwena wa Mombasa ona andu aingi ni makiambire makiuma Mombasa no ni gwiciria Mombasa ni atu irakorirwo andu very peaceful egwiciria ona tutiigwire ona muthenya Mombasa kwa ikiongo mongo onemu so Mombasa tu very peaceful no turakiendelea na wira witu na tukera andu itu ukai ni tondu ona aria tureta locals kuria ni mamenyete without peace tutingiota gwaka bururi uyu na ni gwiciria ni wona ginya governor witu kuma elections yekirwo ni twa aritie anything negative to do with our county na ni gwiciria is the whole of coast region because ona gishoini ni maramenya magakimenya with peace we can do a lot of development but without peace uti mundu ungihota kuigirira na mundu teigirira from the locals to area mogi wa locals mundu wothe ni arahota ku benefit rira kuna chaos uti mundu ukuhota ku benefit koguo gicwaini ni twake na thaici especially taigiriria gicwaini ni tondu ni gukoretwo very peaceful wa utiri twa corona bara ningire ke njuge ona riria gutwikite gicwaini ni kwari no horo maita maingi I was so against ni gwiciria ona ni ndaritie maita maingi several media houses biugaga like media usitige guportray also gicwaini ta kundu kuna mwaki ni tondu rimwe nie ndi gicwaini no nguona TV ni o to ria mundu ungi arona ni tondu ringi ni itura riagia na gathina kanini nona no gukirwo gicwaini nikuo kwina thina na nitukoretwo tu very peaceful na mundu anoka gicwaini na agacera ni aramenya uria ndira kiuga thaici na uria utagiite opportunity yo ni ngugo ringi jamba citu ukai tuigirire gicwaini tajira kire igete je taruni ingukadikoroka je kanyamba ka 1.5 million ge kuhebia cigana agodrikara kutaruo ni mundu rajireta wa masharia nakorore kundu gitagwo ebu iliza muridi mtu akinunua hiyo nyumba ya 2 bedroom anaweza to rent at how much ikiwa hata kaa huko mundu wa masharia rekejuge first gishokaria masharia kiuria giake rekeneane opportunities iria cirio kwa kuinvest kindu kia mbere especially agikorwo uragura na Kenya Project Budget and Executive Homes ni goto ni rito ritu ni gukora kwina opportunities nyingi ugiota ku benefit from one torajugire twendagia nyumba citu off plan kamwira cianjitie gwakwo na ugakora wina benefit ya kugura at a very low price ile ndahota ku mention o nitukoretwo na andu monete opportunity yo makagura as an off plan nyumba ici ciarika makenderia andu aria marenda ready houses na makamenderia at a bit higher price wakora mundu uyu ni athondeka bia ciake ha that is the first opportunity ya keri kwina kireira twitaga monthly rentals aria ukuoya nyumba woe tenant muige akurihage mweri kwa mweri ta nyumba eno ya 1.5 ugukora area ta Mtwapa estitira twajiririe na cia andu ingine maneanite for rental kuringana na finishing ira mureka ni tondu another thing maybe dinahota gukiuga another thing to note ta nyumba citu riu kira gitumaga also cost itu ikihote gukathi tutiekagira tiles na tutiekagira kindu ta cabinets na wardrobes reason itu yari itheji andu aingi turereirwo na nyumba citari na tiles turereirwo na nyumba itari cabinets because they are not primary for you to start living in a house but no wikugura nyumba yaku waje kuikara nyumba yaku urathimo anini wone tufesha uthie ugure tiles
weke fixing ora tayari no akigurira nyumba yaku koguo ugakora ni tondu nyumba kaigi finishing icio cia tiles ni tondu iko depend na cost ya kugura tiles icio iko depend na cost ya kindu ta wardrobes urenda gwikira wish quality ugakora ni ciratwara cost ya nyumba iguru muno no ithu turoka tugaku benefit tugakune a standard finished house ugiota kuigira waje gwikira nyumba yaku ugiora tofesha tunini no uthie wike fixing ya your wardrobes no ukiona tofesha tunini o wikaraga nyumba yaku uthie ugure tiles wote gwika fixing na ginya no ukorwo tari na bia cia kugura na go fix uthie ugure wige hau waje gucaria bia cia food na ugikorwo wina bia icio kamwira by the time twarikia nyumba yaku ni uguraga no goka na tukahota gwikira that fixing ugo kuringana na finishing area client ya utagwika ni nyonete nyumba icio cia 1.5 1.9 adu makineana na rent ya between 12,000 to around 18,000 icio ni kidu practically kira happen ici that is for monthly rentals ogithie furnished apartment way adu ege mano kagishwaini ni moi especially during high season na high season kaita kagikoragwo mweri wa kana mweri wa kanana na December na ino ya December ni githiaga around February ginya kido February hau ni twitaga high season ugakora kure gishwaini ndungiona nyumba furnished ugireha 10,000 per night ndio tukumwe 10,000 oge ko bro mweri umwe ege ko bro mweri umwe none yani na rate ya the few 10,000 you are making a clean 300,000 in 30 days so if you target even 90 days on the high season peke yake ubeo ni rakone around 900,000 mwenyewe ege ya low season ni ana ubeo na girithano per night yeah you still get money to run your house taru na tigana de matamenyaga ihinda rega gwikuruka Mombasa ni taru utare na season nene in fact ni ndege ginya gwikuruka na kigo kiraigi ugienda gucera tavaici gishwaini ugukora nyumba citire na goro ugakora ndege citire na goro ugakora na onokorwo urenda kukiruthira bathi utire na rush na also she very affordable rĩu tungiota kuigina also the traditional travel times mweri wa kana na December tuote gucera meri ino ni gukora also cost yaku ya holiday uratinia na almost half ya uria ureka ati na nkiendariririo uhoro wa low season ati low season nyumba iyo yaku no uneane na 5,000 sawa thenge muno thenge matumite ciuria ciao na ni muri handu mundu angimukinyira ni turi Facebook page itagwo Kenya Project na ni Facebook page igire kwina Kenya Project na kwina Budget and Executive Homes ari page icio igire no ukiote gutuona nitukire na namba citu cia thimu ugiota gukihura maybe ni ukushiran tuna ta ndagithie Facebook page ni ukora namba ugithie Facebook page ni uguciona ningi twina website ito ya www.kenyaprojects.com ni ukiota gukiona wana wahingura hau ni ugukora namba citu no ugiote gutungoreria na tuwete ku information ya uria tungihota guguteithia wote kunyita information ino na ugikiote gushare na ningi girekereria mundu ungienda kuona samples cia nyumba citu ni tuli na nyumba ici o haha Ruiru mwena wa Eastern Bypass ni tuli na nyumba icio ungiota gukiuka na wone ora tureka gicwaini ni tondu no the same thing tureka kuria gicwaini no gwira tureka haha Ruiru koguo ona aria me hakuhi Ruiru no ugitung'oreria no thogora umwe kana Ruiru riu ta nyumba ira irathi gicwaini na 1.5 haha Ruiru irathi na 1.9 na kwina ginya cia 2.8 o haha Ruiru koguo no ukiote ginya gucera haha Ruiru no ukione what you expect ginya kuria gicwaini asante kama no igwo horo wa we ni wendete horo wa kuigirira ni ngurikagiriria horo cio wa kuigirira na udioi we ugena ati kuigirira akiri faida akiri maundu mega ini etagicokaga na thutha tiri utagiteaga ititeaga waigirira uguo raigwa murithia kiuga niguo kiuga ati kiagurago 100,000 na mundu ucio arathie githuri mbere tondu ni kia milioni ciganona ucio ukoragwo uri horo wa ma faida ikoragwo tirini na miako-ini andu matigatikira gwikuruga gicwaini uratitikira ki na ni Kenya ini
Mombasa iti Kenya ini uragitikira niki yago kora a Kenya kuo kana tugo murithi nema nemo kora murithi na murithi onge na kamau onge amisi na othe tuli kuria Fatuma tuli kuria na igothe ya Kenya na tugakihota go proceed mbere na gucokia ngatho na tondu wa gukorwo Kenyans and we are proud Kenyans na twakena muno mundu gutwa murithi ni ndwa gutwamire maundu maingi muno meje horo wa kuingirira asante sana uci tumanake muno wa murithi tagwo Anthony murithi ni tumanake muno wa muthi tuguthomithia maundu maingi ngwiraga muthenya wake ukoragwo witha wa urimi horo wa biashara na horo nginya wa kuigirira na tukuongerera kaundu kangi ga kindu mundu athundura kaundu keru kama innovations ukona kaundu keru hirikite rona karateithia mwananchi wa kawaida kuhuthia muturire wake arangiria na githondekire namba ya SMS itu ni 22488 igira tugekana ndutacio ale makuria bururi na tondu tuyo nginya na mbere mundu gwitwa inene wa Jagwa tigajira atiriri kunora ithanwa tigote mahinda gutiga mwiroreri agithuthuria ngorene yake ciugo cio ni kuga ati kunora ithanwa tigote mahinda gitagwo Kamau wa Kang'ethe titagwo kukuma na ndi tagwo Njoroge wa Githĩnji ngayenda tucemania mũthenya wa rũciũ o haha thĩinĩ wa Inoro Rũcinĩ. Thank you.